Fatalo fatu le nei foi so fau mai Samoa ai o le tautua lau Samoa Entertainment TV le malu fa fonga mai ni sila au se talia mo fela bala lo lango le ema o mai e tatu fa salama ia lo maya o le tautua le nei fai pea alo Samoa Entertainment TV. Ua toi tu atu le sunga fuol vai sfo le mta upo le sunga fau mui a fualo Daryl Mapu. Le anaval awai i le sunga fuol vai so nei. Peta iwa toi tu atu i le sunga fua asau, mo leo e wha mai a ane ala tau ta penanga o molianga. O le li ilesa fale pui i molianga le umio fuala au wha saina mua. Peta i, na tuli lona wha salanga wha fale pui e tau sanga male afa mamangalo. Mo le mawina e le pulenga le fale pui le wha nono wa toi tupu mai lea tūlanga. Ai wa uma ona ia fola ina wa mangalo o ia le toi fo iatu peta i. O toe molia fo ia leo i fuala au wha saina lava. O toe sa ilinga o mapu i le masina nei. Na oso wha isa sea ia leo le moto se ainga i vaitele. Mai o to o mangai nei le na ainga i le lato loia. Ai mulmuliane e esele no whanga na mawai leo mapu. O le songa fuol vai so fo toe vala wail na mta upu. Mai lava le wha amsinonga o toe tu atu fo i le songa fuol vai so fo le mata upo le sunga fiu lo mitusi. Mo leo e avane uma wha mau ngā la tau molianga wha asanga i le sunga fiu lua o sfluiva. O le tusi sai talu sa le aluane tali molianga whala au wha saina. Peta isa ta oe fiu wha amsinonga o le taimil COVID sfluiva sa iate i ala voluntus fulau. Na malanga eva aila na whanau ua afia. Matapu ni aia la vaa puni ti ailo i New Sila. Peta i. O le toe malanga mai ail masina nei. Matau fia ia leo i molianga o le wha soe sai lunga so ta inga tele vave. Ma le whaia o tala e wha alumai nai lis tangata. O le asonga fuol vai o sifau e toe tula iai. O le timu aisa lea na moli mawina mai le fio anga o loto whanga i le pōle asonga fua lua valo iulai o ta ual tātou pa anga e moni sa tupu. E le ima wasa whatalanoanga ma le pule o le ofisa va ai tau i mulinu upeitai o lo o tau mawhai fo i lātou e tu whaatasi wha amamonga o lea la asanga nao o iai lea wha ai tua upolu nei a o wha awawa i pēr ti munga lu tātou tunu. I wha amamonga e le o le taimi mua fo i lea o mōli mawina ai sa timu aisa o lo o maana tua na tupu mai fo i le afio anga vai to amuli palau le luafes furuono. O le tātou i tūlangi nei e au fiai ma Samoa o lo a fia tuai lava i le malu o le tau mai New Zealand ma Australia pe o na iei lātou i le tau malulu ma sanyai peitai. O le timu aisa ai loto whanga i le pōna pō o mōli mawina o le laki e ni aisa. Whaatusa ia tunu tau malulu. A pa u timu aisa e la popo ai ono a fia i lava sa tangata mata e iei fo iti o atau ta vale. Ai whaingata ona tali tonuina le tupu i nei talu a Samoa e lata tele le ekueta e tele ai le vevela o le la. Peta ai o le toe to uluai o le timu aisa i Samoa e so tanga i le malu o ao o tafia mai ilo tātou i tūlangi. Ai o le tala o le tau mo le so wha maalu sia pēla pta inga o timunga mamafa, wha maalu sia fo i fautuanga mo lolonga, wha maalu sia fautuanga mo savili malo losi, wha maalu sia fo i lapata inga mo o ngā sami. Mai o sa vaenga wha atupla i ofta inga o savili ma timunga, leo lo ta oto pe i lunga o Samoa, o afu ai timu mamafa mawila, ai o whaititili nisi o taimi, ma o wha aniu tū o ufiti ai le tunu, talu mai le lima i le vabeao, o le asalua i voiu lai le so. Toe tolu masina o te toe o na mai aloa ia lo leo leisi apitanga, mo matua tausi o le Kalesia Katoliko Roma i longo i pulotu i savai. E peon saunua le fionga le Archbishop mo se Vito Leo Tui, i le taunu ungola na malanga atu i Ausitalia mo le wha moe le mauta o mātua. O le alua i loa no whanga mo mātua tausi e au fia i mamapu i whanga le leiwai lele. Ma ia sao no whalawa i te le lunga le tūlau le Kalesia, i le tele o le sao Sisters of Nazareth, o le afsosoani mai ai le whaatotonga ina o le mauta fau. O le teimine e lua sifu whapotu wa uma e iai le whale tā ele ma le whale anga i se tulou e nofo i lava le toi ina ma lo matua. Ia, a o fo ina sau le tau ngā vevela tele, e whai fo le ea kontisene e alala ina e tātou matua tausi. Le lawa uma whai le paperwork, e koe whai fo, e a whio mai fo le pūlenga le ia o topa le tālanga o nofo anga i longo plotu. Ia, alo kaimine,
Lai fau le mu lava, le la ka penga pe faile pai ka milo kua wa uma le pai lumo le awal kele. Au le fai anga I fale wa uma le fale a fio e ka posa, o le chapel, ia o le kaiminge le fale poku e valu poku mo volunteers, ma ka ngaka e fai ngā luenga I o lokoa. Le fionga Archbishop Mosese Vitolio Tui, ma le talala tamai le la sanga o iei neira ngā luenga le mota mō mātua tausi I longo I pulo tui savai. O le whaatanga o Vaila Wesi, e inu e whanau o lo tau fia le mota ngase. U whaamaunia mai ele sui whaatun silium tanga luenga Dr. Kamu. E ui ina ele I whaia I eise suenga whaasaya nisi le Strauss. Ai a whai o manui aini mai, ele ise me tu waifua. Ia sao so tai fo I nei se fo mai Vietnam Cambodia. Le mero special fa mai ni moni. E fa ngai India. Ai ri ise me mo proven fo ngai a me mo. Ai sa o va ai ro fa nga fo. O tau fo le mo fa tete. E finga tanu ara winga ai ya vai ya nga. Ai mai mau I pa mo se mo no cross. A ver la wese extract por a tomar mere ya mai que so vai vai tu sei tu ro ngai I vayis O le lua vai aso tolwai le no tatou moni mawinai, le la ua Vaila Wesi, a moenga o tamaiti le fale mai mtotua. Ma moni mawina le tina ya lisa tanga loa le manuia I o lana ia foitama. Na matua onga lava ia a afianga o le tenki fiva na avane ai. A esa savali I le tolu asa o le toi fia ai. Fa solo lava ina pae. O le Vaila Wesi, o fa amawina e na te tu le ia minerale o le tino, po blood platelets, e fa atupuina le malolo ina o le toto saonga le mu, ia tau fiofiai le piliki mai o le mai. Ua talia ma le faafetai e le pulenga o le mtanga luenga o le soifua malolo ina, ai maise o le fionga le sui fatun sili Dr. Tito Kamu, le ma au o le company le Island Rock, o le sefulu moenga mo tamaiti. I le whalemai o tamaiti na saunua Dr. Kamu, o lo mana o mia nisi moenga, peitai, o le sefulu le ua foa I atu e le Island Rock, o le a ave le isi tolu I salafai, ia ai whape o na tuuai, ia le fitu, I upolu nei, ia po le whalemai mo totua. Taimi nei le pepesi o le whaamai wo o lava I le tolu se lau whaaselau ngase, I le vai aso. E ui ina ele o lava fo mai I le na o le valu o lo ngā lulu e le vaenga o mai tau savali o le silia I le selau fo mai o lo o iei nei. Mai ua ngā lulu e whaatasi e foi, ma fo mai tua, lea ua o fuatu le lato fisosoani I le nei taimi o lo pepesi e le wha mai o le tenki fiva, whaatasi ai ma le vasenga o tausi soifua. Tala tulilo o le sole amatai sa valinga a le vaenga wha upwhai, o le fas ia po le whaatuatua I le atua Samoa o tasi upolu nei. Matamua ai ia whale anta tasi lua tolu. I le wha le lima I le fiafia na nei I le whale ta alo tele po le multi-purpose hall lea olo o I whale ata. Lea laua mo tasi, le atu whaatasi le whelo inga sa whale ata tasi, whale ata lua, ma whale ata tolu. I le solua, I le itu la wha anga I le lima le fiafin whasolo toi lapa. Ai nisi o tala. E umane le tolu waso ta alonga ta ngā polo I whale ata, ua tu matila le ta alo le sunga Aaron Evalu Shines. Masiampini ai le IBFC Samoa Open, ma le Samoa Amateur Championship o le lua o lua lima. E la te leono sifuru le au ta polo e au fia le sulfito le vaenga o ta alofa profesa, ma le fase fulu amateurs aina maita wina le tūlanga essay lava o le ta alo le fo I alo talavau o Samoa. Ma manu malo ai Aaron I le Fiji PGA I Samoa. Masauno ai le Pristane le SGI Samoa Golf Incorporated le ia taua isikuki mai lana pepa wha mtalanga le mitamtango le au ta alo Samoa. I le lasanga wo o yele ta alo Aaron mo le si au ngā tū pulanga o le ta alonga. O fōlinga wa ai o lana ta alo e afua mai I lona ia fo I wha amaoni le o onga alona whaia onga ma le langolango alona ainga ai o le wha amalo si au o le polkalame mo le vaenga talavau. Wanga wa ai nei Aaron Evalu e whai masui o Samoa I tā ngā polo wha apitoa le Asia Pacific Amateur Champ e whaia e Michele's Course
Emirates Golf Club i Dubai le United Arab Emirates ia o ke topa lua tolu i le lua ono, lua o lua lima. Mai o lona avanoa lea ta alo ai maisi tangata ta alo sili mai lea tu Asia ma le Pasifika. Wawatu ia ilfa amanuia le SGI ai o lona a inga maana langolango whaaftai fo il SGI Samoa Golf Incorporated. Ala tau whaapaanga pisinisi i le whaataunu ino le Samoa Open ma le Amateur Champ lua o lua lima. Lau Samoa Entertainment TV malana tautua mai Samoa le nei fo iaso whaapopunga le aso atai au. Mantua le Wendy's Design mo so la eng pe au o mai Samoa.